Nikiha na maithori kuri Anne Waithira uria ni nyina wa Njoroge kuri akoretwo na ciuria nyingi meciria-ini make thutha wa mwana wake kura mucii. Kuringana na nyina Anne Waithira, magire na ngarari na mũriũ akimugiria gutumira thimu yake, undu uria wamurakaririe na hau akioya ikinya ria kura mucii. Nilimtuma aende ile simu ambayo alikuwa anatumia sana sana, inafanya hata asifanye homework ya shule. Akaniambia anaiendea, lakini akaenda kabisa, na ilikuwa kitu saa 12 ya jioni. Oho niongereire ati makoretwo makimwetha na njira ciothe kuria mahurite riboti gwa borithi, no indi nginyagia riu matire maramuona. Nimetafuta police station ya Molo, mahospitalini, nimepiga simu kwa relatives wote, hakuna mahali yanapatikana. Sasa huu ni mwezi wa 7 kutoka wakati alipopotea. Mwihoko wa family no ni ati mwana wao ni kuonekana kuria maikiti ihoya kuri mundu wothe angikorwa muonete amamenyithie kana hure riboti ceceni-ini ya borithi. Handu-ini ha Kameme TV mohoro Gitau, njitagwo Wainaina wa Kiarie.